Uba arji lingdo MLA barim ka Kongres uba tumu bunwan phai saka jili sain perthei uloong ba umdaya hap jingmut banyekren bat kaseng uloong banyekren bat kiseng kamut kibriyo ki bahapo kaseng kimba khli bat kimkit khli kumha asam habai kren bat ka ulfa mi saksulfa kabanang pen klumar susu daga bakado bayekren bat ki NBC mi kasranda NBC uloong ba ki khot kaseng kimkit khli ulai thu ba nadu kitu ki por balai kren bat ka chelsea ru layekren bat ki simet hakju por luong baki don kimukut dema ki bosakut hapnya shwa on pendam bat ka ain kan ya kat kum kalenti ke jongka na sngau mana gani kaladon kajing ya keren ngasuong ba rumbui kata tengah long private kata tengam tit mo handrei na kajing lap la jong bat nadu menemui nga ngam dia hap jingmut nganya keren berkaseng nomor fini keren bagi seng tangamut kita kibri hapok kaseng kimbak khli kimkit khli pej hapo asam ber ulfa ay keren ko yesuk ber ulfa mi ke sulfa kemanang pun kelumar susu pej ber ke NVC hapo Garo Hills ya keren ber NVC mi ke surrendered NVC kemanang pun kelumar susu mi isu ulfa mi isu ti kim kit khli kim sim responsibility kit khot jong kaseng te natara una hatu ki poru nge keren but ka agency nge keren but ki individuals simet piwan kum ki real simet kum ki member but ngi pet each case on its own merit ki bodon some law cases pending ni penia chua kamat dap chu the law should take its own course but kabar kolong ni hapania tista ba ban pet ba nim ong gi pat ki samla ba pet phiku aji gerap na sarkar phia pa dilong king atiar sha ta phis yo ji gerap ragatar kalong ka message ko sni wa finai te Kami perkat bahaya seni bah.